mina la kwamakudlalela kubantwana bamakudlalela ku khena lengako angedila kami akafutheke mama sifuna angithi wena washo ukuthi wena impilo yami isezandleni zakho ngisizeke reverse zonke lezi zinto ngifake zona ngicela ni mama umuntu omdala no ungambonisi next mama she has seen a lot already yes senzo that ngiyangicela mama cela wethi bona ukuthi umnyama njalo usikhokho wena wake up sethi ungaso shit this mama shit fuck please yes Shafere bafethu ile ntwana yenu LAVAWS pronounce love sinkomkana bayaziyo bayibiza ngoMr Nzoklight mshenami bafethu ngoba niyazi ke ukuthi sine 2 channels la ekhaya enye channel ile yama reality shows la esinceda khona inkinga zabantu and then enye channel esinayo bafethu ile channel esidila khona ngama movie bafethu so bafethu we just dropped another banger kwi-channel yethu ngale ku-Jozi Bioscope Movies bafethu ngumlilo kuphela as you can see la I'm standing with my brother ngicela nje ukuchazela ama-viewers wethu ukuthi igama lakho ubani and yiphi le movie esiceda kuyidropha namhlanje Ithani njani Machilos hayi igama lami uMike ne kune movie ezozwakala manje nibhekeni yazi niyakhahlela okay I trust him so much igama le movie iyakhahlela kanjani my brother ngifuna nje uyithi fafa ubagaye nje ama highlight ukuthi no mfana yabona kule movie zikhala boma what is keeper boma what kuphuma bani ungena ba size man ntwana okay ngiyakuzwa ntwana okay lele ngiva kanjani ntwana ne ukabona ukuthi yazini kunomakhelwane ntwana uyakufrustana shafere plan ukushaya uyabona ukuthi yazini uyaphusha since aba parents wakhe kanjani abhodile ntwana ngishwa so umakhelwane da yazini ngoba ngokuthi ngiyabona ukuthi yaphusha athi ngokuvusela isitokonyana na ukwazi ukuthi ubambise bamba 1 2 3 ngikuvusela ibhesakhet nyana sha manje umakhelwane sekavusile ibhesakhet la ngifuna nje ukuthi kube nento ezothi thaxa lapha ku I trusted him so much yini lese igcina yenzeka khona umjolo khona ukujolana khona ukuthi manje sowudla isitoko ukwenzakalani la mfana zakhala ntwana uyabona indla majida ukuthi yazini bakuphushela ibhesakhet kamnandi then from there uyaphusha ngithola so next door kunani kuneScherry stock uyangithola kuloma olede ukuvusela ibhesakhet yeah day yellow bone ntwana uyangithola so manje inkinga ukuthi yazina bela umjida vela saqala sibambe ngoma emcamo ayitshela ukuthi no man lo ngiyamngena sure uyangithola state ukuthi uringe na utata umjida usenzani usafuna ukuthatha amaheheba marathi ngiyekele umjida sekayitshela ukuthi manje yena bayamncanya kanti akusuthando phese yilast le ilast ntwana umntana ukuthatha njengani brother fan me oh shit kanti lena seyimoshi blind mara yazini guys athi ngakhulumisa ebhaya nizibekeleni awushilo ubrother Mike ke bafethu wathi akafuna ukuba mde akafuna ukuthi ebe lanki njengo lovers ufuna nje ukuthi ethi fahla but okuningi bafethu nizozibonela kuyo le movie I trust is this Is love or lust okay ikhona ke bafethu la i-link mawuthi uyabheka khona lana bafethu ngaphansi khona i-link ezokuthatha mangacofa lapho kule link izokudrive straight imfani yokubeka kuye lo movie uzibonele na ukuthi kwenzakalani masingabi mningi nje yami bayazi bonke ukuthi makufike thina ngaphakathi thatho Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ndingu LAVAWS pronounce love sinkumkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzoklight mshenami so namhlanje ke bafethu ngibhalelwe ngusisi lana kanje sisithe ubani igama lami uNobuhle igama lakho uNobuhle bengisacela nje utshela ama viewers wethu eJozi Bioscope ukuthi why usibhalele la kuJozi Bioscope ufuna sikuncede ngani mhlawumbe okay isizathu sokuthi ngibhalele la kuJozi Bioscope is because umakhelwane wami uyangihlupha and sekwisikhathi eside and indlela angihlupha ngayo akusahambi kahle nje empilweni yami and engazi ukuthi into icala kanjani umakhelwane wami bengizwana nabantwana bakhe besingabangani si right njengabonke abantwana siyaxabana kodwa abantwana bakhe bakhetha ukutshela yena so umakhelwane waza kimi wafunga washo the way impilo yami ineke ihambe kahle ngakhona and ngayithatha light into yakhona ngishitshela ukuthi hayi man lo muntu ayikho sathi maybe uyakhuluma nje ukhulumisa kwadi hawu mara isikhathi mesilibele siya ukusibambisa isunya sibambane kodwa abantwana ngibatholi njalo ngiba nama miscarriage sengibe nama miscarriage i3 khona manje hayibo but bengihamba ngibuzisa bayasho ukuthi man uye umakhelwane
Oh ngoba mama excuse ngoba uthi wena wakhuluma amagama khona amagama ukuthi kahle kahle wakhesa. Yebo, so naye wankhesa. Oh, Umakhelwane wakhesa wankhesa ukuthi ngingabatholi abantwana and yebo kunjalo. Nama boyfriend nje awahlali. Okay mama ngithi ku understand kancinci. Umakhelwane kahle kahle umama wale ingane wena obophila nazo abontanga bakho. Yena ngumuntu omdala. Umuntu omdala akusumama wabo kodwa uanti wabo. Manje okay mama bengizama ukunderstand ngoba manje ningabo makhelwane yabo. Yes. Anizange mhlambe nathi kuyixoxasanisa mhlambe nacela abantu abaseduze. Ayikhulumeki yikho sengisithola sengila namhlanje ukuthi ngizocela ukuthi maybe khona indlela nani ningangisiza ngayo because sizamile ukuthi sikhulume naye hayi alifakwa lapha akafuni nje nokumamela like umile kulento leyo ukuthi uzoyimosha impilo yami and the way seyenza ngakhona ngathi impilo yami nje isezandleni. No kubhlungu mama because ngiya imagine kaloku ngudade wethu lapha and ngiyabonga nje ukuthi uze wathola ukuthi usibhalele lapho ku Jozi Bioscope even though we took time ukuthi siphendule imessage yakho ngoba babhizi baningi abantu abasibhalelayo ma but siyakuthembisa ngoba sesifikile la ukuthi soya lapho siyomconfronta uthenga ugogo andithi. Yebo. Yeah so yasobuza kugogo esicacisela ukuthi inzondo engaka isuka. Angithi wena awulwanga naye. Angilwanga naye bengilwa nechoms zami. Nechoms zakhe. No mama ngicela singamoshi ixesha maybe sihambe kuye esicelele kabanzi ukuthi hayibo yintoni ingxaki mhlambe kukhona mhlambe nawe indlela ongamphathanga kakuhle sizo understand lapho kuye and then sokwazi ukuthi solve the rest as we go forward. All right yebo. So bengisacela nje mama usithathe usibonise la uhlala khona wena na uhlala khona ugogo. Okay. Okay. Mr. Jones, Mr. B, can you please ngicela sambe nibafethu siyonceda my sister. My sister no ibhlungu indaba yakho ngiya understand and ngiyayiva nami njengobhuti ngoba kuwena ungudade wethu like I said. Yabo into ezikanjalo zibhlungu wena sisi ukuthi zibhlungu ukuthi ngifike kule age enguyo anginayo umntwana uyang understand ayekho umuntu engiphilisana naye yini nje. And into ebhlungu kakhulu mama hayi ukuthi awuzithola ingane. Ngiyazithola mara into eyenza umuntu uyayibona ukuthi so ubambile isiso and I can imagine ipain mama oba nayo each and every day mayingabe uyavuka ekseni ucinga ukuthi yazi kumanje kube nginengane ezintathu kakhulu mara anginazo juthu ukuthi kukhona umuntu intando yomuntu hayi ukuthi intando kaNkulunkulu mara intando yomuntu. Yebo bafethu ngiyacela nani lapha emakhaya bafethu kuyenzeka ukuthi nixabane ningabantu ngoba siyaphila sebantwini siyaphila kuyenzeka ukuthi nixabane mhlambe nomakhelwane wakho nixabane because ingxabano ikhona nakuma families wethu esisuka kuwo uthola ukuthi ningumndeni ni family eyi1 mara anizwani endweni zene nizenzayo but mina ngisuke ngithande bafethu ukuthi ayikho into edlula nokuthi nikhulumisane ungayitholi manje wena sowusenkingeni yokuthi manje kunento eyenzakala impilo yakho seyingasakwazi ukuqhubeka la phambili ngoba manje sowuboshelwe inhliziyo ngoba ngumuntu omdala ngoba uyazi mama kubhaliwe nalapho eBhayibhelini ukuthi hlonipha uyihlo nonyoko and labantu umakhelwane wakho ngendlela ongichazela ngayo I believe ukuthi is more like a parent to you. Ungumntana wakhe nawe manje angakunderstand ukuthi wayezokufisela into ebhlungu kanje into embi kanje over your life and with no doubt ngisho vele bebasho ukuthi ukhona lo mama ngivele ngacabanga yena ngoba vele nje yena uyaziwa vele yena ukuthi uyaganga and udangerous ngumuntu vele odila ngekhemi udangerous manje angeke phela sizwe ngaye and angeke uqhubeke wena ekumosha ngalezi Osingena kulele jarati cishe sadlula wena umuntu omdala abantwana bakho bona inkinga yabo babe nayo bazalwe ngayo mina hayi ukuthi ngizalwe ngayo ngiyenze lengako wena ngashaya cula piano wena khathula piano athi soya shayisana asengijwayela kabi wena angithi kanti wena uyasho ukuthi nje angeke ufuna ukunyenza lento le abantwana bakho bayiyo sithi ukukhuluma kahle angithi soyehlisa umoya mase yebo nami ngize kanjalo mara uyathukana umama uyathukana mama omdala uyangithuka the way ngicela wehlisa umoya umuntu omdala like I said ukuthi si Jozi Bioscope sibhalele usisi lama S2 nenkinga lenkinga okuchazela yona ukuthi manje mina ngizomncatha kusileli Kelthuli yebo angithi wena washo ukuthi wena impilo yami isezandleni zakho ngisizeke reverse zonke lezi zinto ongifake zona umuntu omdala angathi la ngilamagagula mina ngiyadiwa mina ngilamagagula mina anemuntu bakwazi kanjani umuntu omdala angathi mina ngilalela lakimi akudlalela la gangela kimi uyakumenzeni wena umuntu ngiyambonisa ukuthi bani bayilalana mara kodwa umuntu omdala kule situation angithi usisi makasichazela uthi wena mani yena xaba
uye wangathi akavani nabantwana bakho. Uye akazange abe nehlonipho. Mina la kwami akudlalela kubantwana bami akudlalela ku. Lo khena lengako angedila kami akafutheke. Ufuna kumshalo Mama mama asifune angithelanga ukuthi umuntu omdala asiselanga hey Ngizohamba ngilungile namhlanje. yo Mr P hold that lady Mr Jones mama angithi mara bengicelile Ngizohamba ngilungile. Sikhulume kahle masifika la Mara angithi uyambona. Mele ngithule. Dala ngibele ngithule. Ngibiza nina ukuthi nizongisiza ngishukuza mina. Ngiyacela wehlisa imoya sithi ukunderstand ukuthi why ekwate kanje Yena lento yenza i-right. No ngizokhuluma naye ma yazi inkinga ngoba umama umbone lento yiyo ngoba manje ubhlungu ma esekalahlekele ingane ezintathu Ayisinkinga yami le. Seka decide ukuze bhale Mina nahamba avulele imitsitsi yakhe avulele bonke labantu. Inkinga yakho ngona vula imitsitsi yakho. Nibe nisilo. Angisona vula imitsitsi yakho. Mama umtsitsi angeke uzisebenze Yini kusebenzela mfana? Mama ngiyacela ngoba ngiyachazela ukuthi uma sekalahlekele ngabantwana 3 times. Okay umuntu omdala ngiya understand ukuthi uvula imitsitsi. Ahambe. Uzongilungisa. Umuntu omdala ngiya Ngoba uvulele bantu. Yimi ngisasa abantu Mama ngicela sehle angithi siselanga uzola umuntu omdala. Uyambona lo muntu umoya wakho phezulu. So mina manje ngimsitangani kulabantu abakhela balahlekile. Uyathi yena ukuthi ucale kuphi? Angithi yena bekasifuka abantwana bamathi inyumba badali. Oh bekathe ebantwaneni bakhe. Yeah badali athi inyumba abantwana bamona ungakujabulela lokho umuntu athi abantwana. Angeke ngize ngikujabulela. Yeah naye phela imandi. Sokufuna ukuthi ngimsite njani? Asihlale imandi. Mama kunokwenzeka ukuthi abantwana ngoba uyambona ukuthi semusha yintsha lesi ayika le nsuku seziphilile wena konke osokubonile empilweni abakaboni akahambe so banokukhuluma izinto belwe bebodwa and ba expecta thine ezabazali njengawo mina bengoyingena abantwana labatele ngimi labaphuma la kulesisisu lesi ngiyabamela ngiyabalwela bami labantwana ngiyakuva ke make inkinga yami ukuthi nje usisa akasayitholi inzalo Utati bona ngazama ngalenye indlela. Kumele wena usese phansi njengomama omdala ukhulume nathi. Uke weda wena la kimi. Wena uke weda la kimi Ntothi into yentani. Ngizanga la ngithi ngizokhuluma ngithi ngizama ukukhuluma nalabantwana bakho ukuthi bayenzani. Wena wayenzani. So ma ukutheleli mami. Ngikhuluma nawe kahle. No uke wafika ma. Ukafika mara akazathele akazi ukukhuluma nami kahle. Uyathelela lona mfundisi. Ngisacela ukumxolisela kuleyo phathi ma. Ngendaba yami. Wabe ngimxolisele maybe umoya bophezulu ngoba lahlekela ingane yakubona wena ucabanga ukuthi mamela umuntu langathi wena abantwana bakhuda inyumba uyayazi ligama kusilibhlungu njani uthi wena utali wena ungajabulela no ukuthi wena njengomuntu omdala bekumele ubabize labantwana ngoba ingane zakho samanyumba kuphela wena takalala futhi Mr Jones Mr P Mr Jones ngicela mama umuntu omdala no ungambonisi next mama she has seen a lot already yes Mr Jones that ngiyangicela mama Usalile mina. Usalile bambandana. Bahleka bithi nawe. Ngiyacela. Wethi bona ukuthi umnyama njalo usikhokho wena. Umuntu omdala ngicela singabhodishe mani because ngalamagama esiwakhulumayo phela ingane le kuwe. And akanahlonipha lo mntwana la bafundisanga ekhaya kuwe. Okay bengisacela ke simbo. Banayihlole ngapha. That's why ibanga lawuleki ngoba umama ongaqiniso. Bela ngizokubonisa asanga ufuna ini yo umuntu omdala. Yes. No ma. Wema inobulanda ini lo muntu. Angithi uthiyela unyisi. Oh ukani. Nebulanda lento zakhe lezi landa lamakhathakhatha. Wego. Sethi ungaso shit. This ma. Shit. Fuck. Please. Into ezolunga nalo mama lo. Umuntu omdala manje waye uzoshisa kwakho ngoba okay uvalela uMr P ngaphakathi ke ufuna egade wena manje. Kumele egade wena manje umuntu omdala. Namake mara waye uzosigalela ngamanzi sikwenzeni thina? Okay shilo ukuthi ayikho izolunga. Wema sikwenze. Ngeke ngasho. Sikwenzeni thina? Okay wegogo sikwenzeni thina? Kodwa size ngokuthula thina. No sisi amiyeke. No amiyeke. Ofela ngithi ayiphelanga. Amiyeke lo gogo ngathi yasictela phela yabona manje. Maka njengoba ngishilo ukuthi naye ngizozilungisela. No ngimbonile ngokwama. No ma angithi so involve thina si Josie Bishop. Bengisacela ukuthi siyenze ngalendlela ma. Ngoba angithi into esingayifuni ukuthi izinto zonke zihambe ngendlela eright. Sifuna ukuthi kungabanjwa nangamatshe. Uyabona manje uthi usigalela ngamanzi. Lucky cabanga lamanzi ngoba if bekashisa
kube manje uMr B noMr Jones babuka kwamna Uyabona? unigalela ngamanzi Uyabona? lucky ngoba yabanda otherwise kube manje mina angazi ukuthi ngizoyithini into yalona angazi ngoba siyabonisana manje ngicela nje ukuthi ngiyenze ifavor kanje kunezinyanga esinazo thina kuJozi Bioscope esisebenzisana nazo mihla namalanga lena nje ubala icase efana nalena ukuthi uze ulahlekele ingane ngiyakwazi ukuthi bazokunceda ukuthi uzothola ingane in future so into esoyenza njengamanje ngicela ngivale nje le show masicede sambe khona siyochecka one of inyanga zethu isikhulumisane naye sibone set appointment ukuthi sobuya nini sizombona ngiyabonga azi ngajabula kakhulu if ningangisiza njengalokho kamampela angifuni nje ukukhuluma manje well you have it guys yabona izinto ezikanje mina ngazi ukuthi ugogo yini siza kuye thina ngesihle siyayithoba ngenhlonipho sithi sikhuluma naye siyamtshela noma lento kanje siyaxolisa abantwana ba expecta from us ukuthi thina sibakhulise singabantu abadala ukuze wena ubaxoxise bahlalise phansi uthi no ngani zami ngicela nikhulumisane lento eniyenzayo you can't say this because nifana nama brothers angithi bahlalisana labantu ngabo makhelwane they like brothers manje mase bezolwa kanje ngeke kube nokuthula endaweni so guys there you have it mayingabe nawe unenkinga efana nalena khona umuntu ongavani naye mfethu ngicela usibhalele thina siJozi Bioscope or mhlambe unenkinga yokuthi awuthola ingane or something like that kunomuntu owakhesa sibhalele thina siJozi Bioscope sofika lapho whether ukuphi nendawo sofika mfethu sikushayela iround